कोविड की फिवम लुसिलक्लबा तांजा सिदा लेंगाकसी अइखोइदी उपाय लेत्रे हाइदुना सियनखिबगी फिवमदा लेइरे स्टेट असिदा कोविड-19 की लाइना लाइसेट असि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की थाकता खोंजेल यागना संदोरक्तुना लेरक्लबा मतम असिदा स्टेट लेंगाकसिना अइखोइदी उपाय लेत्रे हाइदुना सियनखिबगी फिवमदा लेइरे हाइना किमेक्सना फोंगदोरक्ले कंगले इंडिजिनस मार्शल आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी किमेक्स की सेरोलमन हाई स्टेट लेंगाकसिना लाइना लाइसेट असि थेंगननबगी चपचाबा पॉलिसी सेमदे मथौ ताबा मेन पावर अमदी इंफ्रास्ट्रक्चर सेमगटपगी थबकसु मपुंग फाना फेल ओइरे लाइना लाइसेट असिगी लुरबा तानफम असिदा महिरोइ लुप तरुकना लमदम असिदा कोविड-19 लाइना लाइसेट थेंगनबगीदमक वारोल तरानिथोइ की डिमांड अमा लेंगाक असिदा थबक ओइना पांगथोकनबगीदमक पुखतखिबा वाफम किमेक्सनसु सौगटली वारोल तरानिथोइ थबक तो ओंथोकनबगीदमक खुथांग सरा हेनबगी खोंजंग असि मियामनसु वाखल ताना सौगटफम थोइ सेरोलसना हाई हौजिक लमदम असिदा कोविड-19 की लाइना लाइसेट असिना अकीबा फंगना संदोरक्लबा मतम असिदा सीएम की फम कन्नबगीदमक इलेक्शन द माइ ओनसिनदुना लैथोखिबा अमदी इलेक्शन की मीटिंग रैली अमदी कैंपेन सिंगमदा मियाम पुलहंदुना लाइना लाइसेट असि हेना संदोखिनबगी माइकैरोमदा माइ ओनसिनदुना लैबा हाइबसी लाइबक थीबनी कोविड-19 थेंगननबगी SOP हाइबसी इलेक्शन की थबक सिंगददी कोमथोक्तुना लैगदबा नत्ते अदुगा तोप पावमना MLA तरुकना रिजाइन तौरमद्रबदी BJP लेंगाक हिंबगी वा लेते मखोइदी BJP की लन्नी डायमंडनी CM लेंगाक सेमलबा मतुंग इकुई कुइदना माइकै कियादगी लेंगाक सिबु थुगाइनबो होनरकपदगी MLA तरुकना BJP की लेंगाक सि कंदबा यादे हाइदुना रिजाइन तौथोकलमद्रबदी BJP की लेंगाक हिंबगी वा लेते मखोइ तरुकती BJP की लन्नी डायमंडनी हाइना CM Biren-na फोंगदोखरे लाकदौरिबा नवेंबर 3 पांथोकदौरिबा बाय इलेक्शन द BJP कैंडिडेट ओइना चोंथोरक्लेबा ngамथंग हाउकिपकी ngasi मागान विलेज की मयांखांग निंथौपम प्लेग्राउंड द पांथोकिबा पब्लिक मीटिंग द सरुक यारदुना CM नो खतान हाइकी नुपी आंगांसिंग अमम अथेंग द सटपा ngamlamdaba सिंगी इसिल नाउसिंगना तंपाकता लाकपा ngamdaba तंपाकी इसिल नाउसिंगना सिंग द सटपा ngamlamdaba मतमदुगी लेंगाक अदु अइखोइ अमुक हललखिसी हाइबरो अदुना नखोइ तरुक्ती BJP कन्नबा लाखिबनी नखोइ तरुक्ता मिनिस्टर अनि पीगनी हाइना फोंगदोखिबनी मरम अदुना ngamthanggi kathokpagi thauna singtam amata oibagi ingsikpa porakpa lengakasi kannabagidamakta MLA toklasu yare haina lawkhiba mahakki thauna atugidamakta mahakpo amuhana kendra sigi miyamna thagat pisi CM na haiki politician akhoi ithaudi miyam nungai hanbani हौजिक सेनापति तामई चुराचानपुर सिंबगी एरिया सिंगदा पाइखलिबा चौखत थौरांगी थबक सिंग मियामना उबिरमलगनी लेंगाक असिना सिंगी एरिया दा मियेंग थमली लोइनना अइखोइ चिंगतम चांग मानाना चौखत मिनाबा हाइबसिदा पांदम थम्मी हौजिक लेंगाक असिना कोविड लाकपना मरम ओइदुना थबक तौनबगी मतम इफंग फंगदबनी अदुबु लेंगाक असि लेरकपा इकुइ कुइदना लमदम असिगी मियाम युम लेतबा अनाबा स्कूल चटपा फंगदबा अहल ओइरबा कयादा ओल्ड एज पेंशन फंगनबा गैस लेतबा इमुंग कया लेमना फंगनदुना मोमोन नोखनख्रे मसिदा नतना लुपा लाख अनि अनि गी CM IST कार्ड पीदुना लेमना लायंग बया हल्ले मसिगा लोइनना गो टू विलेज चटपा मतमदा ओल्ड एज पेंशन फंगबा याबा अहल ओइरबा कया लेरमखी मखोइ सिंग अदु हौजिक लोइना ओल्ड एज पेंशन फंगनख्रे कांग्रेस की मतम सिंगी लमदम मरम चाबा करम यूनिवर्सिटी अफब लिंखलंबगी हाइरदुना लेंगाकसी हेक लाकपगा स्टेट मेडिकल कॉलेज अमा सुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा लिंखत्रे ट्रिपल ID 2014 दगी तौरमबनी अदु ममिंग तगी ओइना तौरमबनी मसिगी दमकता लुपा करोड़ चामगा कुनिपान चंगना सेमगलगनी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लेबना इंश्योरेंस ती पिजररोय अदुना मियामगी थबकता मांग थाबा लुसिंगबा वाखल मानबा मियोय 53 दा पियु लेबाक सिना सना लेबाक ओंथोके हाइखिबदुनी हाइखि CM ना मखताना हाइखि लमदम असिदा सिंगतम यामना नुंगसि चानाना लेरिबा अदुबु मतम अमददी तोखाई तादुना लेरमबनी लाइनिंग मतंग वांगांगदुना अमगा खाइदोकननबा सिनबा तोकलसी ngasi BJP लेंगाकसिगी माइकैदगी करी फत्तबा ताखरबगे हाइना हंगलदुना BJP द मियामगी दमकता अथिंगबा पीबा अमता लेति मियोय खरना लाना संदोक्तुना पार्टी सिबु मियामदा लाना उहनबा होनरी मियामना पिरकलिबा मेमोरेंडम सिंगसु थबक तो ओंथोकनबा होनगनी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट असि हेक लोइबगा पुनमक मियामगी अपामबा थबक तो ओंथोके हाइना सु CM ना मखाताना फोंगदोखी अदुगा तोप पावमना कांग्रेस तगी BJP द संखिबा सिंग असिना सही मरी रोम असिदा मियामगी करी थबक तौखरबगे खुद थिलगा तापिरउ इबोबी लाकदौरिबा मरक की मिखलदा वांगजिंग तेंथा केंद्र दा कांग्रेस की मिरेप ओरिबा मोरांगथेम हेमंत की वोट खोमबगा लोइनाना कांग्रेस वाकर मीट की थौरम अमा ngasi पापाल कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थौरम असिदा सरुक यारदुना CLP की लीडर सु ओरिबा हाना की मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना हाई कांग्रेस तगी काखरगा BJP दा चोंगसिनखिबा सिंग असिना सही मरी रोम असिदा मियामगी करी थबक तौखरबगे मियामना खुद थिलगा ताकपिरउ
Paunam Brojen ngasi phawda kendra sigi kari tawkhre MLA pham asi mapa mapuna thamlambalan nate masidi chahi manga miyamna piba hakni masida wangjing tenthagi Brojen na MLA pham asibu mapa mapuna thamlambalan amugumna pham thadokpa haibasi kendra sigi miyamu sitabani mahakna MLA phamdagi toklage hairagana BJP da hek yaukhibaga matam chana pham thadoklambai ai Congress ta karaga BJP da yauba haibasi constitution na yade Minister oiramba amasu ain yade haiduna Supreme Court ama pham lokthokhrabani Speaker su amadi paliba lengak asisu thabak paikhatabana court na oina thabak torokpadagi hojikti su open nangle Paunam Brojen na wangjing tenthagi miyambu yonthokpani Manipur da paliba BJP lengak sida miyamna thajaningai oidre masagi ta khanba miyoi da miyamna vote piba leplasi miyambu sel na leigani khanba miyoi miyamna para tambirasi miyamna vote piduna wangjing tenthabu chaukhat lambi da purakna ba honarasi haiki aduga atoppa pawmana miyoi chaniga kunmathoi positive oire marina leikidre satliba pung kun mari sida Manipur da miyoi chaniga kunmathoi nauna COVID-19 positive oire miyoi marina leikidre miyoi chaniga kunithoina laichat asidagi phaduna discharge tawkhre hairi Health Department gi Additional Director su oriba department asigi wangangloi Dr. Khoirom Sasikumar mangang thadrok pasero lamana hai ngasi nauna positive oikhiba miyoi chaniga kunmathoi asigi manungda tara mari amadi Central Armed Police Force dagini Pumnamak travel history leitaba miyoi ngaktani hairi nauna positive oiraklaba singa si tharga state asida COVID-19 ya apunba confirm case lising tarani panga chani humjani thoi sukre hojik phawbuda laichat asidagi phakhiba migi masing lising tara humdoi ga chani pansukna manga sukre hojik active case lising mari ga chahum sukna ahum leiri ngasi lekhidaba miyoi mari adudi Imphal West dagi chahi humpurom surabi nupi ama Imphal East dagi chahi yankhai humdoirom surabi nupi ama Surachandpur district dagi chahi humdrani thoirom surabi nupi ama amadi Kangpokpi dagi yankhai tarukrom suraba nupa amagani lekhidaba singa si tharga state asida COVID-19 na lekhidaba migi masing chamaga humphumari sukre hojik phawbuda laichat asidagi phagalakpagi chang asi chada humdra manga dasmik manga oiri aduga atoppa paw amana brown sugar sungpham thugai khiba apenba poi Ningol Club Ngarang ahing nongyai matung pung baro khara helakpada Thawal Moijing awang likaida SP Thawal gi miyeng makhada nupi police yawba combined force amana brown sugar sungpham ama thugai khibaga loinana brown sugar kg champri ka kuthra manga phagat pangam khiba asimak Ningol Club na apenba poi hairi Ningol Club ki President Sophia Khundok bamna thadorok pasero lamana hai lamdam asida hojik phangliba mayai kaba chinjaki chaitheng asina Manipur gi future lektabagi phibam da lagli ngasidi khunai asigi miyoi ayamba makhal ama natraga amagi mayai kaba chinjak si na daba leiraktre imung khudingmang mayai kaba chinjak na shoktaba imung leisilaktri masina maram oiraga lamdam asigi miyoi ayamba mayai kaba chinjak si na duna mipal tangduna hingba punsi haibado oirakliba asi aikhoi punamakna khangminabagi tangai phadaba adu yawraklabani Serolasna hai khunai asigi miyoi ayamba mayai kaba chinjak thingnaba amadi masibu laksinnaba honabada awaba oiri Mapana masada mayai kaba chinjak sizinadana ba warakadra mamana masada warakadra natraga masana mama mapa animakta mayai kaba chinjak sinadana ba warak watem tawgadra haiba khangaktabagi awaba du mayoknari Amaronda paliba lengak rasina sulamdam masigi mayai kaba chinjak muthanabagi pandamda war on drugs lauthoktuna akan mamongda mayai kaba chinjak muthanaba honazarbasu drug lalonba singi chang aduki matik hengelakliba asi laina lopham thokte Khunai asida choba chaithing piriba mayai kaba chinjak asi lamdam asidagi muthatpada lengak khaktana ngamloi Law Enforcing Agency amadi lengak asina mayai kaba chinjak ki mayokta miyamna mapung phana sawat minaduna mapung phaba cooperation piraba matam adu khakta lamdam asidagi mayai kaba chinjak muthatpa ngamgani haina serol asina makha tari Arabada Paobilai news reader ki video bu yengbiriba khudingmakpu thakachari